Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat baka net foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobiyeng jompi. Ka All India Trinamool Congress kala pelong dak jingthang bombiti hakhandai lat kum kadak jing snolem ye ki nong shong snong jong snong mukro ki bala khlat no hak jing sha siat yap haki pulit ka Assam hakani ki jingthang bombiti lawan manya shim bentalang li riu pat ba ki bas ngolem halor te ki jingja habakren hakani ki chaka we ni riu rong ba u balawan manya shim bentalang uba Thomas Psa ladawa ba de ban kem no mardor ye ki pulit ka Assam ki bidan kiti ban siat ye riu pat ba balada omla ban kem Menteri Rangba Kajala Konrad Kongkol Sangma kumjuru Menteri Ketanat Kampo Yeng uba lakamen rumbui kidai ban hiar chukino Majib Samsi ini semua kapor live saja menemiskan kedon firing apa untuk West Jentia Hills. Kalau kita kapan kendet dia kejelam Meghalaya berok kawai. Nama doang bekerja kerja syawai kejelar yang kedai man kapor kejelar kejomi kami ina kapor syakapor bas. Kijat pendro hasil Jentia lalu isyale ben pagi ni pulit Assam. Wan her yang kejelar kejomi wan peding dan hakasnong lejong kapor live saja step. Ni yuk kat pun kejingkat ke Milayo. Kalau pembahasan wilayah kajian her hapdeng ki pulut Assam ya ki civilian jangka senang mukro ni kum ka parti Meghalaya Pradesh Trinamool Congress ni dan ringkat pat ki nong song senang jangka West Jentia Hills bat ka jelahi berok kawai ni ai ka condolence ya ka yang ka sem jang itu kala du no ka jing im jang hapdeng ka ni ka jing ja ka basusi ni kendang ru ya ka sarkar kam shimla man pet yakini ki jingja na kapor sha kapor bat ngi kum ka parti ingai dan ringkat bat kinong shong snong jong ka jala Meghalaya hi berok pun kemau kan ikam dia sin ke penungkong halang pingi la syaksiat bat meneru kejeng set jeng pulen hak tu kom kumbal apa video kedega jeng pun Kenya human rights jong upat bahi kadang nak liang government ki orang apa kira-kira pelun kita ki pajak terhadap hapsiat kendai ka SOP je polis dia mensusu ke blank firing sa kiriman action kong kendai katu kajing penyak mana kalau ke besusi adu kata-kata nama kajing penyak pada close range firing pas kuliru hatu kajing jan jong unong syaksiat unong sian unu no brum la pendim show tekane kajing jam ta resmi ke penpau ba kajing lehe jong kipulit jong Assam dak kajing obor do menteri Rangba jong ka Assam hi ban kajing khauput jong ka sarkar ka jongi ya kani kajing dia kajing du jong mensing belui-lui san kling mensing ra doi nriu kalalong te kani kajba akhli hi nengkong e udai bensim ka sarkar ka jongi bar kung bolong menta kani kajing dia kala thau sai krar ba Konrad Sangma don hok su bon long siam jongka jela ka jongi ban ude wan sim moral responsibility ban immediately step down kumu siam what home minister ro kanu ko justification bikin ai nang ni bakal long ta kam long acceptable show but ka kubor bekerpang kumakan ni kasni ya kini kiwi barang aji kersan pada ya KNPP government ya Konrad Sangma kemudian kiru kidon kecing klik la kidang kersan sak ni mur kidon bentalang kan ban kersan yu tau buri uba apa dengan kecing dang dia kata kecing penbaik yo purusam kajak kum kani kecing dia temun hakun korkom ka sarkar Meghalaya ka jungi ka penbaik yo tau purusam kani kadi kesni ka badum tam ya kejela ka jungi ban ke sarkar hing penram jur ke menega por ban iphak solam seting layap la bun bagi kenhun jongi bedak dang don setir umenta te ngila sutu nak kalian ka
सरकार का jongi ka normal routine procedure khang bagi internet khang bagi num yo information mentang bolong mentangi hapo is kasios kiwi jaga ngimtip setir yo dan yo kala aja kan untuk bersolusi produk personal jongi nata kadau kan ni ka senjam bagasim ka sarkar man khang ya internet kalau kumbapi wailet ya right information jong way unong sosong jong meghalaya iron hok mantip shanu ka jayo kan itu constitutional right ko jongi but khamtam ko mene ka por bagadang dei ka por ban ya exam jong kena kan ni ka jingkhang ka jong ka sarkar ya internet ka kata ikna school ru bata kata kau ka tumka jelah ibu rogawai wei pun nok sosong jong jelah meghalaya jong rudong kasi jantia jadi ban penram do kasur ka bajam tam adu mentangi ki nong mikmat ki jongi nang thena po ki neutli ki constituency no po jente hel kili ai waru sitting amali jong ketu mukro ngimi bukan don kada kajing long seriousness na tarai namar bak ini perdo prasnam jongi krayap kumki marat man nakapor skapor satis po bodar kini nong mikmat jongi ka sarkar ka jongi kala simbe yaki bagi ki marat ki madiap satu barkani kalau unacceptable but kumanga beram mana menteri rang bai kontrak ke sama di bensimat moral responsibility ben immediately step down naka sugi siap nama umdan ka capacity ban dalam ni kasih ko jongi Iwan ministry siapa mukro mi wan chethe di hatu ka por mi lapoi dang kamploi di kitu ki area bodon situ kira kartin no nomor pa ki habab sai ki magistrate iklut ban le ka bodon kam di ka wei ka long bersih bakadang ka jing slap bakin wan ki bor pulik nang ni na po ka jela ka jongi men kemau pi ba hapo block 2 kadon ka jing lej jong ki pulit meghalaya ki jongi ki pulit napo meghalaya ki sha be thong ha ki nok sustong civilian karbi hado bagi pulit ki hapet chebo ki penthor la jin sha sho ki pulit ki jongi te wat ki pulit meghalaya du ki nok sustong civilian jong asam ki thom ka bor bat ki pej pada ka jingjam da sti ki pulit asam pada kim perkhat arsin kim don jusneu wat ban sim ka jim jong breu dekani ke belok unacceptable haka sinsar khadar but klam artien siam haban step down ka naka posiam kutup lang bulu yo home minister an sini ki thain le si bajan ke sathi kadang ko jeng yam ko ba krau ba sathi thain jente hills ki jongi kadang ko jeng yam breu ko ba krau ba te naka daw ba le si ka internet akan babun ke yo information ke jadi ke ko solusi ba te naka leng ko jongi peram jo ba ngi kerman ba kan ka sokar ka jungi kunum suri tian ki explanation ki bolong unreasonable but can step down no but kini kandam kini ki party ki berang support ya ka ni government kini ban withdraw support immediately lada kidang support di mot kiru kiran ketilang kila bitingit lang makiru kimla mencusai keti banang ba kale kata ka NPP na le wono da kidang dan benda kun ka sarkar dia ada accountable kuari kam don jimut ma teka kajing dawa ka jongi ka sarkar hi yo CM but yo home minister ka bagi step down no naka suyu bagi sang kalong sempol ba mentang ini ya staki high level inquiry report in le taki magistrate inquiry pamdon jumut ye dadaka ka sarkar ji ka note la sai kem no ya borok ki pulit wan hier sipo mo kro manen kem ki borok dingi la ban ong ba ka le se ka sarkar ji ka la ban le ne la kim la ban kem la sai umur kam don jumut hi ban ya bu ka inquiry ka ditang ki delay tactics jo sarkar